Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Not Young Unit mentakan op haisngi jongka khat ar tarik rempang arja ar pausau kalalej bane kendo ya ka Dr. Mazal Amperin Lingdo Menteri Katanat ka kot ka khya bandawa kan tiu kardano ya ka PHC Natyang syaka CHC Habakran syakinong thok khubor uba bin raliang Presiden ke FKJGP Natyang Unit ulaya thu baya ka Natyang PHC la kan tiu kardan na ka dispensary hau ar hajarway bat kat kum gajing ya jongka por ladai yaka ban kentiu kardano syaka CHC. Ulaya thu bakatega PHC ka ajing syakriya kumba laipo hanyo hajan ngut tam kipat ba jong ki laipo sau tali kishnong jong athan thatla skein blong. Shushu ulaya thu bana kalyang ke menteri kan sapet bat shimkya halor kani kamat jingdawa jong ka seng hakaba kan sabatha yaka office DMHO bandai jurep yaka tiga jaka ajing sumar. Kenang ban sengut thu banle yaka badan kam. Hababan raplang uba kit borlang nong plang Vice President ke FKJGP Sengkemi. Ulaong bagati ke PHC kradon kam ban penbiang ki doktor ban kentiu kardan no syaka CHC kenang ban yarap iki pat ba jong kadong bat kathan nartiang hi baro kawai. Kini kita jingi kendo bat ka Madam Mazal Amperin Longdo ka Animal Minister jong Health Family Welfare ma ni wan kendo na FKJP Nartiang area unit halo jingi bat ka Nartiang PHC namar ni wan inspect barobor jingi bat kan ka PHC Nartiang kadon sibon ki jong na ndo doktor ki nos na jing trika mang te long dos balad ma takadaw yakani ka yak manshwala dai kayo ka set dispensary. Lalu 1958 before kata tip ya exactly ka long lalu mano kala how ni bo antai amar jengtip 1958 day lang niyo lang baka wake report bawan inspect no to we doktor A Banerjee mo Mukherjee na po Assam bawan inspect yak ka state dispensary nakadaw nisam hado 1958 hado 2001 kila upgrade ya PHC nantan ngikwa ban nakaliang government ni apel jikata ban sobha ban kiu kedan ya kaniga PSC lane ban bo de doktor ki nos batri nong tre hentri ba pakka khnang bangi kin nong song jong kate ka bahab jakte ka area mar yakte ka PSC ka cover odo life south li kichnong khan reutli ki health santar ki don dakadaw longa area ka bah bahan ya cover jika PSC ni nagling ka na FGP Nartiang unit iwan berkerpat ya government pan ha ki doktor ni ki nos ki banong tre henti ka kampaka ni ka biang dan pan upgrade ya kini ka PSC sakri se namar ka long slempal rimpalat lane ka jaka jongkal ri pa kamhe takadang tangda hewan apel yang ka Madam Amperin Longdo jengkolar jong i kam menta kila ong kin pha cho ka DMHO jing man le inspect joint inspection ban ngi te haru raski kin sawan jing tip haden menta kin ong pha cho ka ta le inspect cho ka PSC si an report ba haden long do ngam juga sengkme ba pe ka Jen Hills district ba kawai wan mangni wan asran di ngam ni ko anak yang area unit pangi pe jing si ko la dan pelat tanyo ki ado ki nyuk post ngam tam wala nang tai ya hadin mau arjar iwai la berkiu kordan yang niga dispensary saka PHC ni bagidan sipun ki jing ko komprekam mahado kata kimdan ki doktor ki pura wa utau medical officer bari benan nang teru ki long bai pemti kana sipang le training sipang dan sei ni kwa bagi ka kwat ka kya kan dai ko ni ki priority jong ka seng ka ba ki kwa ba ka sarkar kan simkya ka ni hai ko kwat ka kya khantam ba ba nong mapi gibriyo giba sumar hantai marka population wani ka jingdan jungi pa akati area marka area unit ladan hadu ki life nyo jartam ki pa kiba dipen hagani ka PHC temtala dan tak ini ki si paret ru ki si hatlung ki kiap lek stu ko yalong bolong galti ko cengai kidan pun kiap di di long kemi ki hatlung no bokli untuk pergi kada ki do no i khun jungi apo nanti makal nanti kalau berjaga, tiga ini sutra entah hadian bagi cikgu i help minister kalau bah nak lihat juga i dapat dikenal, berinsafah ya ki oksar dekmi, dia macam benda inspeksi, benda juret haringkat berkinong dalam joseng, pat nangta usaha pan pat ikut report, kerana nak lihat ke masyarakat kalau ban lek bukan kam,
markat kum gajing suku jungi yang ba nado ini senam haduk ani klemat bo mata kampat judan kanu kudu ruka jing kasian jam bala siem da kinu di kenhun bala kinong mikmat pat ba panwan approach nang tam ne kam ini semua ba kani gadi kabuk siar ba sang biki pat ba ini ajing mutoy ikminti ba hadian jong ta inspection ke ba inlet dagi oksar jong tanak ko kya ni sayo ban budien pat ne kam tak haduk bagajing dawa jong senggan burlok